الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye tene suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro saharu rajaba ni hijra sankal wolon fulanna bisunyu mugannai miladi nasara ka jate ba fula ani muga ani duru sankal folo bisunyu fana mugannai ambe dawda bugu masjid raja wambo kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه إلى آخر الآيات. يقول تعالى موتيا قبل المقصود المعنوي أمرا معروفا في الشيعة على masamin korotalen do aba foanye kabila sirali de ko ni mana doye na ba fe ka kiri mana udo bange abe bila sirali keni fenye femi na donendo abe keneka femi donendo abe keneka ayo fo ka ke nyebilaye ko udonye ko mununye mana wuye nabo bange ويجمع وهو أنه كما لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه كم مغكل نبيبادو كم مغكل دسكون فلاتا كنو بيبودو چوميدي ولا تشير جوجته يجاهر من abo chogo kelende la fana mugo ka furumuso teseka kibaye komi mugo ba fo chogo mi ebi mbolo komi mba ko nyimba ta fesirila mana mba haramu era mbolo chogo mi e fana haramu era mbolo chogo la ikamur furumuso teseka ke komi ba dusukun fulate mugo kelem kono chogo mi de mugo fana ka furumuso teseka haramu ya ibolo komi ba كذلك وشكو كلنا لا يشير داعي ولدا لرجل إذا تبناه فداه ابن له فلان أبو شكو كلنا لا والدين ولله وتشكك إكادني كم الجاهلية لا
u bɛ den dɔ ta k'a k'u den ye k'u tɔgɔ wele a la k'a wele ko u den o fana tɛ se ka k'i den ye komi i yɛrɛ wolo den o fana tɛ se ka kɛ dusukun fila tɛ mɔgɔ kelen kɔnɔ cogo min waliden welele e yɛrɛ k'a k'i den ye o tɛ se ka k'i den ye o de y'a to Ala ko ma ja'ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi Ala ma kɛ cɛ kelen ye mɔgɔ kelen ye ka dusukun fila don a kɔnɔ wa ma ja'ala azwajakum allati tujahiruna minhunna ummahatikum ni aka furumuso minnu fana n'a b'a f'u ma ko i bɛ n bolo komi n b'a kɔ o fana u tɛ se ka kɛ aw baw ye nin bɛ komi ni Ala ko masa min ka bakɔrɔ talen don ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa Allahi waladinahum Ala ko a ka furumusow tɛ se ka kɛ aw baw ye dɛ aw baw ye dɛ minnu y'aw wolo olu de ka baw ye min furumuso tɛ se ka k'i ba ye wa qawluhu ta'ala ni Ala ko masa min kɔrɔ talen don wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum aka den welelenw fana minnu n'a b'u wele ka taa u yɛrɛ ma k'a tɔgɔ da u la k'a ka jamu da u la k'a fu u ma aw denw olu fana tɛ se ka kɛ aw denw ye haja huwa al-maqsud bin nafi Ala ye geni min kɛ ko dusukun fila tɛ cɛ kelen kɔnɔ geli na kun ye mun ye nin yɔrɔ de don Ala ye ninnu kɛ ɲɛbila ye pour kana nin ko in de bali ka bɔ ye dusukun fila tɛ mɔgɔ kelen kɛnɛ cogo min mɔgɔ ka furumuso tɛ se ka kɛ i ba ye cogo min awa den welelen fana tɛ se ka k'i den ye nin kow bɛ nana ni nin kiiri in de geni fɔra nin tɛ se ka kɛ nin ye n tɛ se ka nin a bɛɛ laɲini ye nin yɔrɔ de فإنها النجلات في سان جيد بن حارثة رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم ni aya jigina jeydi bun harisata ka kibariyade la ciiden ka jonhorole kana nabi sallallahu alaihi wasallam qad tabannahu qabla an-nubuwwati ciiden tunya ke adenye nabi nyumayanye sani ciiden ka ke nabi nyumaye aye jeyni bun harisata ya ka denye فكان يقال له جيد ابن محمد وتنبا فو جيد ابن حارثة ما كو جيد محمد الدنك كو محمد الدن جيد فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الإلحاق وهذه نسبة الله يا الله يني min dambili min fulen ni ka jeydi dambi kata ciide ma ala ya la ñini ko tige ko boy ka jeydi ka fara ciiden ka denya min bala ka ciiden ka denya faraka ani ka dambi kata ciiden ka denya ma ala ba fe ko tige ko boy bi qawlihi ta'ala ni alaka kuma ye wa ma jala adiyaakum abnaakum aka den welele mun nayu atogo wele wala ku wele kata awma uteseka ka udunye kama qala ta'ala fi asna'i surati komi ala ya foni sura kelen kono chogomi ma kana muhammadu aba ahadi min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin ala ko muhammadu te mo sicce kelen site aw sheba wala ni faaye muhammadu ye ce kelen site awla min faaye muhammadu ye me muhammadu ye ala ka ci denye anin nabi nyuma timme baga wa kana law bi kulli shay alima ala be fembe do donc ni aya do bena ka fo mu'minu faade ye ciideñe ciidende kakani mumino ka teme faanu ba ko bena ñefe wo ye boñani boñali yorode
me dambe yoro la denya yoro ni dambe yoro sheba che kelen site sheba wala min faye muhammadu jeyde tabe yo kono muhammadu ka denya min tumbe fo jeyde ka dente de che kelen site aw sheba wala min faye muhammadu jalikum wa qala ha huna ninde ko sala ko ya jalikum qawlukum bi afwahikum ni nyekuma de naba ke kafau daw yeme haqiqata la karasa denye karasa ka den wolele kuma do be fo mi haqiqate kuma inna yani tabannikum lahum qawla la yaqtari an yakuna ibna haqiqiyya afule ka demunu wole ko ka demunye weleli mindo atese ka deyinke ka den haqiqaye fa innahu maqluqun min sulb ar-rajul akhari parce que fule ka demin wole ka tima ko ka de o dara ka boce wore do ka kokolo kono ete fama yumkin an yakuna lahu abawani awa denkelen fana tese ka ke ko fa fula bala denkelen tese ka ke ko fa fula bala كما لا يمكن أن يكون للبصر الواحد قلبان كم ني هذا ما دين كلين تسكا كنيد بسكون فلا بالا تشومي دين كلين فنا تسكا كيكو فا فلا بالا والله يقول لحق على بيتشنيا ديفو وهو يهدي سبيلا على بمو كاندا كتاسيرة للما قال الشهيد بن جبير شهيد بن جبير كو يقول الحق أي الأدلة على بتلين ديفو وقال قتادة كو وهو يهدي السبيل أي الصراط المستقيم على دبي مغو كاندا كتا سيرا مسيرا من تلالينو سيرا من ناتلالينو وغير جكر خير واحد مغو يافو دونك باو يافو هاري كلنته أن هذه الآية نزلت في رجل من قريش كن آية جينا تشيدو ككباريا لقريش لنكولا كان يقال له جو قلبين وتنبا فوتشي ما كود سكون فلاتي كود سكون فلاتي بالكونو وأنه كان يجؤم أن له قلبين وتشي تنبا قالون فو كود سكون فلاتي باللا كل منهما بأقل وافري أو قد سكون فلا كلين كلا حكي نيومان دفلين دبا كلين كلا فأنزل الله تعالى هذه الآية أرد عليه على أن آية جدي كردكاك وقوله عز وجل أباك كاين توصير فمكتوى ni alakum masamin kortalendo ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallahi alako dengolelew ayu welu faw togode la ude tilerende alafe ayu ufa togode weluka ude tilerende alafe haja amrun nashiqu lima kana fi ibtidai al-islam min jawaji indiai li abnai al-ajanibi wa hum al-adiyahu ni fule aya min fule ni tusheliye silamiya kun folo min tumbe na daga len tundo walide e ba ki denye ka wale denye silamiya kun folo daga len tundo min ni aya na ka tushe fa amara tabaraka wa taala alayya nyamaralike masammi hera kacha kortalendo برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة أو ألقوا كدون سجي كتو فو كدم بمنفا حقيقة ويمنو نيوكو دم بكتاولما من تنبي سلام يكون فلو توسرا أي دون دم بكتو فو منفا يمنو نيو حقيقة وأن هذا هو العدل والقسط أو ألقوا أودي تليلندو أن عبد الله بن عمر كرسمنا عبد الله بن عمر ما قال إن جيد ابن حارثة رضي الله عنه وجيد ابن حارثة لك جيك واما مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ciden ka jon hore lende do ciden da ya foronya ma kunna nad'uhu illa jayda ibn muhammad antum te jaydi wole foye ko antum ba fama de jaydi muhammadu denke antum ba wole odela jaydi ibn muhammad jaydi muhammadu denke antum ta wole cogo sila ni ote hatta najala alquran fo qur'ana aya jigina ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah ayu wala faula wode tilelonde ala fe wa qad kanu tunkara yu'amilunahum mu'amalat al-abna'i min kulli wajhi fil qalwati bil maharim wa ghayri zalika awa nun den wolele nunu utumbu bara nyogonya fana ko mu yere ka wolo dende ha unu ka furumu so belan kolonya jumar hamiyala unu utumbe ko mu yere wolo dende anu luna nyogona silama kirula den wolele utumbu bolo tumbu bara nyogonya ko mu yere ka wolo dende unu ka muso belan kolonya ani jumar hamiyala anu luna nyogona ولهذا نند قصو قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة رضي الله عنهما نند قصو سهلة بنت سهيل من يمسو دي سهيل دي مسو أبي حذيفة فر مسو دي دو على كجي أنا كجي بما عليكم يا رسول الله إن كنا ندعو سالم ابنا وياسرو أبي حذيفة ويسالم كي الدنيا سلام يكون فلو الدنيا من تنبي أتوني سالم كي الدنيا أتنبو بلوكم الدنيا دي أبدو أبا حذيفة مسوينك أنا أبالان كولونيا أبدو كبوكوكا wo tumami aharamu yarade aw kiri wulila ka boyede ku dewnte sahlatu bintu suhayl abi hujayfata kam musonna na cidema akwala ka cide antunye salimu ke andende wa inna allaha qad anjala ma anjala ala fulan fule ka fenjigi aye minjigi minye kadenya intuse وإنه كان يدخل علي وإني أجد في نفسي أبي حذيفة من ذلك شيئا سالم تنبدون كساني كيرين كتوشي مو كيرين توسلين كفشا ni ala ko andente an ka dambe kata fama salimu be don ne ka tusuru komi de kiri matusa tumbe don ka chogomi kirin tuselin ko fa be donka me nya don cela bi hujayfata ka fu salimu be donka bomin kenneka amandai ni odo ala bu sisan ne be mun kai ni muso na ciden yin kanina wa qala sallallahu alaihi wasallam ciden ko alaka tanuna kishi baka iridihi tuhrimi tahrumi alaihi ako ishindi salimu makiki simmi ina haramu ya bulo al hadis kata hadisan laba kiri chaman benni hadisan no fede nante hadisa yorula mi ambe kore ke kata mununa salimu min fulenni nye ciden ko sahlatu bintu suheli ka sindama sinya duru anake adenye simmi denya ana duaka depuis o kera fana abu hujayfata fana hakli sigina musoyin tumbe komin dimi duala ni salimu be duaka na mbandai depuis akera jumara mi sinji milan tete ni kide nya nyamariya komin tumbe abu hujayfata dusun kono tara me yala ninkiri be baraki haram fana fesi sawa niye makoroba ni ba fa kaki ka jumra mi ke ka shinda ma ki simme sinya duru obese ka kewa la doni ke baw ye nyon so mi akuma sahale akerekele don ni salimu de kuma sahale nyode ko in kerekerani salimu de
parce que olu tunyo oka o dende tumami denya tusera abe don ka boku ka donc ciden ko yen ni kiri na ko nin kiri kere ni salimu de doni ke baka pancama mbode kani della salimu do ba ka de ko hari sisa ni salimu ni mo mi haju sherama ma den korba do ba bola ya Allah maka jumra mi te abe don ka boka ka bali walen ko fe kunu adaruran nana ko mi salimu tanyo o simbe se ka dama aka haramu yayi bono aka ke jumarame do ben ninka amba isetu yere tumben ninde ka amba isetu ma ni ciden ka muso furu muso to mata sirala be sira kelena ninna nin tumba amba iseta doronde bolo ciden ka furu muso la amba iseta tunkera ni ale mako bala chemin ka doaka na ka darwana na fo chemin ka doaka ba fe chemin ka doaka aba fo abalima muso wuye ko doka shinda maka o shimmisinya duru puru akake aleka jumra mi aka doka ube aba fo abalima ke udoye ku uluka de muso ka shinda ma puru akashe ka do aleka minye ciden ka furu muso toye kwamba iseto mani shimi sugu min fuleni nye ante jena ye cheka doanka naye parce que an bolo ni ɲen nɔgɔya ye ni ciden ye salimu de kɛrɛkɛrɛya k'a k'a ye mais an tɛ do cɛ ka don an kan ni nin simini sugu ye mais dɔɔnikɛbaaw ka sɛgɛsɛgɛlen kun bɛ ye min saha ciden ka sɛbɔ tɔ ciden ka furumuso tɔ tun bɛ min kan o de ka kɛnɛ parce que ciden ka furumuso tɔ tun b'o de kan sɛbɛw fana mɔgɔ caman tun bɛ olu de kan ani hadisa sahalen bodeka la yuharrimu min rada'ati illa ma fataqa li amwa fi shadi wa kana qabla al fitan wa hadisa utaw bolode de lamunun nana komma korobaka simmi ate jate munun komma korobaka simmi te jate akire ni salimu de kiden ka hadisa salen do nana buhari muslimu kono ako la yuharrimu min rada'ati ako sinji minte nani haramuye illa ma fataha al amwa fo sinji min mi na yen nugu bo nyogona muso ka sin kono wa kana qabla al fitami e wa kera sani denka bo sinna fana akera sani denka bo sinna fana ni hadisa ye munyira dem bole sinna korobalen ko fa simmi be fenna ko ba kele hadisa wurena na ciden ko unzuranna min iqwani kunna fa inna ma rada'atu min al maja'ati waye dondo la de ambayi seto kaso kono ciden nana ka cede do soroy ciden ko ambayi seto man ni jonye akon ni nyembalima kende sinjimi balimaya ciden ko ambayi seto ma ako abe sinji balimaya minu abe balimaya fani mo munun ceni sinji balimaya aya kolo shide sinji mi bete nani haramu ye koy sinji mi balimaya nunu ayo kolosi de sinji mi bete hada madenke balima ye koy fa inna ma rada'atu min al maja'ati sinji min bin benani haramu ye sinji min kera kunguka mana ni demiseni kungura na ye simmi nono donna kono abafa ka kungo bala ni ote kungo te sika bola foye o nono mi makoroba kungo te go makoroba la kasoro simita ni hadisa fulana hadisa sabana ciren ko la arada illa fil hawlain ako sinji mite haramu yalike fo sinji min kera sanfula kono wala kuma sahale makoroba ka sinji mi ate jatere nin kere ni salimu de min kire ni salimu mais cheikhul islam bun taymiya oye hadisan nunu faranyogonka to ya dola ani bun qayyim ko ni ewa min fule ninye ko ewa darurate mu'minna salimu ka darwana ka hajute mu'minna ni korobalen ka sinji mite nafake wayrola comme ni daruran nana mu'minna comme salimu ka daruran yogona
ko sinji makoroba sinji min be nafali ko yorola Sheikhul Islam ben ninka ani Ibn Qayyim ben ninku ko parce que anka hadisa nu be se ka fara nyogon ka an ku fara nyogon ka kausa an ka fo do tusira parce que do ko kirin kere ni salimu ye do ko atuselendo ko sanan ka fo hadisa tusira nu be se ka fara nyogon ku fara nyogon ka buntemi atara nim fe ka jamu ke ni salimu ka darura nyogona nana mimma makoroba sinji mi ben nafali ke o yorola ni salimu ka darurate mimma makoroba sinji mi ten nafali ke ulu ye jamu ke nina mais ibnu shamir rahimahullah sarhu mumutiu kono tuma male kumana ni masayila la ako kuma sahale nye minye makoroba ka shimi jate taka fo salimu ka haju nyogona ani huje fata ka haju nyogona tamama ni mu'min tar kera ko mi uluta makoroba sinjimi ben nafali ko yorola awa akote jiyan kono tuguni fana parce que o kera ni tabanni sirade o tushira kaba afamuna tumamu yenni fo awa ko buno seminu yemmin fo ani jamhuru ulama tabe fule ka beya ka fo makoroba ka sinjimi ten nafali ke hari bunte mi anonu nye salimu ka haju nyogona min fo o nyogona tese ka soro jiyan kono tuguni parce que tabanni tushira kamugo ki denyo tusera salimu ta nyogona tese ka ke parce que tusera no o kera ni kiri mi nyo tusera o kera ni komi nyo teke jiyan kono tuguni tusera wala ninka famu ka surunya makoroba ka sinjimi ate jate taka ninkere kera ni salimu de o famuna donc ko do be se ga salimu makoroba ka wali muso ka simmi to yere folo u farite ma nyo nawa don ke ba do yo jago ko ayi abese ka ke muso yin nono biri ka do minan kono aya misinya duru ka soro farima ma nyo na o be se ka ke abese ka ke fana tuma min no ya dira ma ko simmi ka ke bo aka dado shin dorona kamwa o fana dagara ye ni darura ye no ya dira ma ni ko yoro fana ye o yo jabini o fana ye donc ni famuraya wali haja ninde koso lama nusqa haja al hukm tuma min ninkiri na tushira abaha tabaraka wa taala ala ya ladaga masammi hera kacha korota lendo jawjata dai ika denwolele muso furule ala yo fana ladaga aya famu tumami tabanni ka wali denki denye ki togo wala tumami ala yo tuse ko boy eye demmin ke wali demmin ki denye o fana furumuso furuli ala yo fana daga ye etume demmin wala koy de ka soro e wolo denyerete a furumuso fana furule ala ya la daga وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيناب بنت جهش مطلقة جيد بن حارثة رضي الله عنه كيدني جيناب بنت جهش فرو جيناب بنت جهش كيدني فرو جيد بن حارثة يموسو من بلا جيد بن حارثة كمسوري توني جيناب بنت جهش تمام يا بلا كيدني فرو وقال أجل وجل ala ya furuluke sariya yoromi ala ko masammin ka bakoro taleno likay la yakuna alal mu'minina harajun fi ajwaji adiyaihim ija qadaw minhunna watara tumami aye jeedi ka furumuso furulil laddaga ciidenya furu minye jenabu alay ko cugodi akonyen ninkede pour mu'minu kana degu soro o ka denwolele furuli denwolele muso furulila tumami nu ka denwolele wu ka muso bila ni ko damina na ciide nyere la ama bawa ni ciide nyere ya ka denwolele muso bila len furu etadu degumbe ke ka degunte ke ka tuguna be daga wa qala tabaraka wa taala fi ayati at-tahrim alako tumami aya min nana muso munun furule haramu yarani ala yufo siratun nisa'i kono ako wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum ayni yoro fana famude bun kasiri benak min fo anim bunte mi abe min fo ala me bunte mina ta wote ambolo yade
nyo o baso ka kitabu kunu bofo o wa halailu abunaikum alladhina min aslabikum ihtaraja an zawjati da'i fa innahu laysa min as-sulubi de la kanim bange suratu nisa tafsirila tumami ako ala ko wa halailu abunaikum alladhina min aslabikum nya aka den musun furuli haramu ya au bolo me nkambe aka den munun bora yere ka kokolola tumami fora surati nisa kono bon kasiri ko fo kunye munye ala yo kede pour yere kolosi kake ihtiraja an zawjati dayi pour ka den wolelen muso boye ka fo ma haramu ya bolo de min aslabikum fora de pour den wolelen muso kana do koina o kado o daga lendo iyen fa innahu laysa min as-sulubi parce que ikadden wolelay o ma boy ka ko kono min aslabikum fora yire kolosi de den wolele nka muso kana do o shentala parce que ma boy ka ko kono famal ibni min radaati me ibn kathiri ko me idem minye sinjimi denye famunajjalu manjilatan ibn sulubi sar'a ko obe jigi iwolo dem muso jigi yoro de la sariya ayeni yoro fam ibn kathiri ko ikadden wolele sinjimi de o muso o haramu yara ibolo abe komi ni ka den wolele ka boy ka kolola o haramu yara bolo tugumi masala ika den wolele sinji me den yo chugo juma mana eka furumuso ni ayed mogo do ka den sindi mogo do ka den kema sinya duru aka sinji me sanfula kono o den baye eka muso ye sinji me baya o den faye eye eminka nono be muso yinka sin kono o den faye eye sinji mi faya donc o den muso o haramu yaray bolo bun kasiri bolo ale ba haramu yani della jumay bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam aba haramu ye bolo ni ciden ka kuma fi sahihaini minna nabghari muslimin kono harrimu min aradati ma yuharram min an-nasab ko ciden ko yefen haramu yani sinji miye dambe ye min haramu ya aya nyogona fana haramu ya ni sinji miye dambe ye eyere ka wolo de amuso dambe ya haramu yo ba ma haramu bo bun kasiru ko ikadden fana sinji mi denya anko muso fana haramu ya ibulo ni ne hadisa me shaykhul islam bun teme ye mu foya shaykhul islam bun teme ko wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum ni ala ko akadden muso haramu ya rawma demunum boraka kolowla ihtirajan min zawjati ibn rada ayu famu de kayru fulan famu bunte mi atani bun kasiri tata kelenya bunte mi ko min aslabikum ko ala yo fode puru sinjimi si ewa ide sinjimi denya o muso ka voila bunte mi o da tun ka ko yan ni yero korosi ko sobe bunte mi ko min aslabikum na de puru ide sinjimi denya o muso ko voila o dagaraye shaykhul islam bunte mi bolo ika denye mo minye sinji mi denya o muso ma haramu ya bolo demi mbore ka kokolo ro haramu ya bolo chogodi bo bun kasiri hadisa min fo be jabi chogodi harrimu min aradati ma yuharrimu min an-nasab ibunte mi ko minye idenke iwolo de amuso ma haramu ya ibolo ni dambe a haramu ya ibolo ni buranya yorode parce que haramu yoro mo do haramu ya wolon fulade haramu ya mo bolo ni dambe nani nyogona haramu ya mo bolo ni buranya ibunte me ko iwolo de o muso haramu ya ibolo ni ewa buranya yorode
ama haramuya ni dambe yoroye jankon na fo dambe ye min haramuya aya haramuya sinjimila afamura kele bo fulana tuma bunu shemi rahimahullah aye bunte mi aka kuma fote ako bunte mi aka kuma mi fulani wode sahalendo ako pasike bunun kasiri fuleka ewa ibuni da jawjati dayimin fo ako to sira kabo kirite jiyan kono kabo kafo idden wolele muso o kiri be tuguniya ako o tuselendo min tuselendo a kirite ala be ewa yere koroshi do yoro la tugudi ha min ka kirite jiyan kono yere tuguni mina silabi kum be foni yere koroshi ko ike yere koroso la tugudi ate jiyan kono yere tuguni o kiri bora de pew donc la kafamu kuma sahale nyeminye wa halaila abunaikum alladhina min aslabikum ihtiraja nana de donna de yere koroshi min aslabikum donna de puru ika sinjimi ika de sinjimi la o muso o shentala ma haramu yere bolo de min bori ka korkolo dawde haramu yere bolo de wolelen ka muso kone ka kote min o tusira ka wokirite tuguni janko yere koroshi ko naro ona afamura aha أما دعوة الخير ابن على سبيل التكريم والتحبيب فليس مما نهى عنه في هذه الآية donc nanko ikana mogowere kadem wole ko e kadde o tusera o tebdo haramu elendo o yede kaki kadenye komi dambe de kadambe katirema me e dendo wole mogowere kadem wole konde ni karamani bonyani kanude ha kanuni katama ani abonyani karama katama balile make wala balile toka maana ekafo mugodoma bonya ani faye fulanye ewa ube ewa ifa terekedo ekafo ama mfaha ni bonyani karamai bashi tola afana kafo ema nde ni bonyani karamai bashi tola ka aki kafo de ni dambele yoro ka dambi kata yerema ore haramu yara me kafoni bonyani karama de bashi tola ako bidalili ma arwahu muslim an anas ibn malik radiyallahu anhu o delay jumay kafoni demmi wala konde hari ni ka wolo dente ni yafoni bonyade ani kanu katama o tedo haramu kono o delay hadisa minna na muslimu kono anas ka risalaka je kabama qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam anas ko alaka ciden ko ale malakatan na kishibaka ya bunayya akwana shimande ciden da ya ana sewa akwana shimande donc ni nye delila iranna ni ko karasa mande ni bonyani karamade ube mugo ko mfa ni bonyani karamade bashite ulula balili make ulula balili kera dambili yorodela qawlu sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu ajja wa jalla ni alakum masamin kabakuru talendo fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi din wa mawalikum bo den wolelen nono akana fu uma aude ni dambili yoroy ani dambe yoro akana fu ma aude aha na ya sur aute den wolemen mi etumba wole konde sisa atusere kana fu ma ide ni dambili yoro me eta fado na yasor atu fado aka balima unde do dinala aka horo fe unde do mana ayafu ya balima ya maulana ya akuna ya maulana den wolele munun natu faudo aka balima unde do dinala aka horo fe unde do ikafu balima ikafu ka horo fe agole o chogola amara taala biraddi ansabil adiyai ila abayihim ala yanya muralike ko demmunun tumbu nu wele katu yerema ku ka dambe sage kata ufauma ija urifu nu ya surubu faudo fa illamu yurafu fahum ikhwanuhum fi din wa mawalihim na ya suruti munun faudo ukabbali mawdo dinala ukahoro fe undedo ayi wada amma fatahu minan nasabi dambe min tara ku danu ewa uka dambe tawiye aya fo balima ya kan horo fe wali haja
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج من مكة آم أمرة القضاء نند قصو شيد صلى الله عليه وسلم هدوبيا ساوية شيدم بلي أمورا منا ناسا نيلما تارا أمورك وأمورا نولا وأمورا الأمورا كتو الأمورا كبا شيدم بوتو مكة كوا بيتا مدينة الأمورا ينكوفي وتبعتهم ابنة حمجة شيدن ناكشيبو بورا حمجة دمسو تغرقوكو وياسر بمكة رضي الله عنها alaka je kabo musoyma tunadi ya ammi abora ciden nofe ciden tato madina abole makka hamujata dem muso bora nofe abafo binanke na bake ka ciden wala fa qajaha ali radiyallahu anhu wa qala li fatimah radiyallahu anha ali ibn abi talib ya hamujat ayaka dem muso mina aw ako fatimah tama akon nimmina dunaki ibnata amnika awa ibinanke demmuso fule kura amina e kalamu فاحتملها فاقتسم فيها علي وجيد وجعفر رضي الله عنهم في أيهم يكفلها فكل أدلى بحجته فقال علي رضي الله عنه أنا حق بها tumami ako fatumata kata fatumata ya lanyini ko abedde muso inta me minye jaydun aliun ani jaydun ibn harisata ani jafar uyenyo gon soso kele ko alede bedde muso mina kallamo akelen ya kaddeli la fofana le kan kamina ni delila minye ni ko jammini قال علي بن ابي فقال علي رضي الله عنه علي كو alaka je kabama ana ahqqu biha wa hiya ibnatu ammi ali ko ne de ni nin kaka kalamu parce que nebina ke de muso de do o ya yira ne de kan kalamu ni nya ali tay wa qala jaydun ibnatu akhi jaydu ko ay akon ne de kanka ni lamu hamuja ne balimade ne balimake de muso de do نيري كان كلامو وقال جعفر ابن ابي طالب ابنة امي جعفر ابن ابي طالب فنكو اي نيري كان كان لامو باسكو ني بينانكي دموسو دي دون وخالتها تحتي او اتانتي ابانشني بن دي بول فرولا علما فرولا فوسا ابانشني بن دي بول فرولا يعني اسماء بنت اميش abba muso nye donye asma bint umaysu o ye jafara ka muso ye faqada biha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nko jafaru ka muso de asma bint umays jafaru ka muso de do mi hamuja ka de muso intanti de yowe abanin chini faqada biha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam liqalatiha cidenye kirike ewa minye muso intanti aba muso cidenye ewa de muso inkiri tige kadiode ma akwa katobolo ko kallamu wa qala ciden ko alqalatu bi manjilati ummi ako hada made itanti ibanchini ko abiba joyoro de la ibba kanka hinna ni la dole kila ibanchini bo o yoro de la donc aye kiritige ka di jafarama ka kiritige ka di jafana ni munye tanti nyoro banchini ni yoro ako parce que banchini be ba do yoro de la o tuma min nin kera sahidu ye munye hadisa la sa ni bunka siri yado tuma min nin kera sisa hamuja kadde muso indira ham ewa jafaruma وقال لي علي رضي الله عنه أقول علي بن أبي طالب ما لك جيكابا أنت مني وأنا منك دم مسو ما بوسا لا سيسوا بسوكاسي دوتا سروا بوركاد بسوسما أقول ني علي بسكن نسونجا تشومي وقال لي جعفر رضي الله عنه أصبحت خلقي وخلقي إسكا دم مسو إنديرا جعفر يردما أديرا بانشني دما بو أقول جعفر فنما
akon ne jogoni e ka jogo ne danco khalaqi wa khuluqi asbahat khalaqi wa khuluqna wa khuluqi khalaqi wa khuluqi asbahat khalaqi wa khuluqi aku e danco ani ne ka jogo o be bolendo ayo fo jafara fanuye wa qala li jayda radiyallahu anhu aku jaydi fanama anta aghuna wa maulana shahidu yen yorode ako jeydo fanama eya ambalima ke eya anka horo fende fa fi haja li hadisa ahkamun kasiratu ni hadisa kiri chaman bala min ahsaniha kirun nunu nyumaye jumaye annahu sallallahu alaihi wasallam hakama bil haqq cide alaka taruna kishi baka ye kiri tigani cinyaye warada kullu min al mutanajiina ewa munu nye nyugon soso bagay aya kelen fana ni sonja kalaje ka kuma fay kuma min be ni sonja douala wa qala li jaydi radiyallahu anhu ako jaydi malaka je kabum anta aquna wa maulana ako eya ambalima de ananka horo fe kama qala Allah azza wa jalla kumni ala yakum musammin ka bakorta lendu ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fi din wa mawalikum kumni ala ya fo chogomi ayu wele ufaw tokola o de tilelonde ala fe natu ufaw do abalima do dinala aka horo feunde do fa ana mimman la yu ubentara hadisa wredela فإخوانكم في دين ومواليكم والنبي بكرة رضي الله عنه أرسلنا نبي بكرة ملكا جيكبواما قال الله عز وجل أقول لكم مسمين كبا كرتا لن أدعوهم لآبائهم وأقسطوا ورته فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فأنا ممن لا يعرف أبوه فأنا من إخوانكم في الدين harisana na bakrata bolo ko tuma mi alako ayu wele u fawula wode tilelonde alafe natu fawdo aka balimawdo aka ewa horo feunde do abubakar kanta ko ale tumbe mugote ale fado mugote ne fado fa ana min ikhwanikum fi din ya kabalimawde dinala ne ya kabalimawde dinala ko ale tunkera mugoye mugo min nuta fado ne ya kabali mawde dinala wa gadi mugote mi afado akorote ko wa ambe min dode ko jenake dende aka koroso tede ulude tunta fado ame alere ba fado na te komi mugo ba fo chogomi ko fado nenta umbolo chogomi ka ke ni denwere do tede o ka famu wa gadi ja fil hadith أنا حديثا كنو من دا لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر تيدنكم مغو نو يولي كتي فاتنما أي ربادو فاتي ويه مغو شيتو كي فوي بكافريا مي كافريا منو نيني كافريا فتنية دي كافريا باين تيمين بي لبو سلامي أكونو دي بغبغالي دي نيني دروكا بغبال جلم فويه ناتي كومي كوي بورا سلامي أكونو كفر دون كفر كافريا فتنية دي كودو ويدي مغو من با يري دامبي كتا اوا مغو وري ما وي دامبي كتا مغو وري كو كراسات دي اوبي كيكا ولو سابيكي مغو وري كا جامويه فا وري كا جامويه كا تونا كا جامو كيلا كا سوري يري بادو يفاتي حديثا مبوتي بيدكا وهذا تسديد والتهديد ووعيد اكيد في تبرع من النسب المعلوم بونكاسيري كون ako geleyali beni na ani bagabagali ani kankari mada gele mugo min bi yere bariya ka boy ka dambe may ka dambe min donendo ika dambe done ki yere bariya ka makati yere dambi kata mugo ma ika dambe done te mugo menye ni nye kankari ma gele wala de wali haja qala taala ninde koso ala ko masamin kuro talen ud'uhum li abaihim huwa aqsatu عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ثم قال تعالى وكفي لكم مسامين كرتالين
وليس عليكم الجناح فيما اقترفتم به من جنوب تولا ناقة منا ما أنا إتم بمقدو ولا كاولي كتا فايرة ما فاميني أفايرة حقيقة إتم بفو كرسده إدا فيلا إيا دمبي كتا مغورة ما مين تافاي باشي تيكا نينا نيا كتاو ده ni mabod sukun kono ni nya katawde junubu tawla ninna ay ijana saytum ba'dahum ijana sabutum ba'dahum ila khairi abihi fil haqiqati qat'a ba'da al-ijtihad wal istifraq al-usul fa inna Allah ta'ala qad wada li haraja fil qat'i wa rafa ismahu ni mugommi ni eye mo dambi kata afa tanama afa haqiqa yeminye eya dambe kata o mamme kataw siradero e katawrade ika yere jijalen ko fa ni yika sheko beke puri ka wole afala me i katawrade dade filila itara awole mugowore ma afate minye haqiqala junubu ti ka wala lay jurubu korta ka boyla degun korta ka boyla ni yorola ka junubu korta ka boyla ni yorola junubu ti ka wala kama arsala ilay fi qawlihi tabaraka wa taala amira ibadahu an yaqulu comme ni ala ye an kanda kataw ma cogomi na ye aka jon ñamare kafo rabbana la tuaqijna in nasina aw aqtana aya ka jon ñamare kafo antigi ala yikana mina nanyina na kam min kay kana mina nay nan katawra kam min kay kana mina nay wa sabata fi sahih muslim asabatira muslimu kono أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قد فعلت أثبت رسيه مسلم كنو تمامي تشيدن ينفو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ألقو قد فعلت نيوكي ناونينا نكم منك انتو من أناي ناقتورا كم منك انتو من أناي دونك ألا تمغو من نقتوية وفي شيخ البخاري أنا أمر بن عائشة رضي الله عنه أنا بخاري كنو أكفين سهلين كنو كابا أمر بن عائشة لك جي كاباما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لك تشيدن قال لك ترونا كشباك إذا استهد لحاكم فأصاب فله أجران وإن استهد فقط فله أجر تشيدن كو كيري تغلا ube mugo ye mustahidu de mugo me nya yere jija qur'ana ayawla ka yere jija ciden ka risaw nyanyini la purum be se ka be sawaba maka be chinyama chogo me kafo ciden ko ni mugo me nya yere jija ninna iye sawaba sorofana sarafu labiye ni kiri tigla ya yere jija sawaba nyinini la aye sawaba sorofana sarafu labai aya ka yere jija minke sawaba nyinila o sarabaye aye benna sababa min fanama o sarabaye woni istihada men nikiri tigala ya yere jija sawaba nyinila chogo bela aya seko bekembe sababa soro chogo me faqta aqatawra falahu ajru sarakelembaye aya ka yere jija minke sawaba ni chinya nyinila o sarabaye aka qatawu alaba ya fama alaba ka qatawu ya fama وفي الحديث الآخر أنا نهر سورلا إن الله تعالى عرفان أمة القطع والنسيان وما يكرهون عليه o ala ya akorta kabonne kamantonka nu katawra kaminke ala ya akorta kabon kamantonka tumina noye nin kamanton yana kaminke ala ya akorta kaboka tumina noye nin kamanton karabara minka ko kake ala ya ewa junubu korta kabuko fanala utemina no fanaye wa hala ha huna wadatu ala koya walaysa alaykum junahu fima ghatatum bihi walakin ma ta'amarat qulubukum junubu tawla na khatawra minna junubu tawla aw junubu te awla wala min nawd sukuni aw yadsuku aya yire tugun kam baw dusukun kono kofo junubu bawla wala de wa kana allah ghafurur rahima awa alaye masade masamin be jon sutura ka junumula ka ya fahima alaye ne malikila de na ba ka jon nema hada maden suma bo katawma me katawle kala nyuma tubi de ni ya do katawra yor me be sage wa kullu bani adama qatta wa khairul qatta'ina tawwabun hada maden be kataw me katawun kala nyuma ye juma ye min be tubi ay wa innamal ismu ala man ta'ammara li batila
ala ko junubu be min ka mo min ye galo ube ewa femmi mani ni mo min ye yere tugu ko ke junubu ka odela kama qala ajja wa jalla komini ala ko masamin ka bakoro talenu la yuwaqijukum Allahu bil-laqwi fi aymanikum abe kalili munun fo kalili munun be temawu nende ka ma bod sukun kono ala ta minanu o yede o fil hadith المتقدم أبي حديث على حديث من فورا كتمه من دا لغير أبي وهو يعلم إلا كفر مغشيت نوبو ولا كتي إفاتنا ما أي ربادو إفات فنا إسنوما فيبك كافر مانا يبك فسر ولا دوي جنوب بلا وفي القرآن المنسوخ أنا نقرأ آية من تشرع أنا نقول فإن كفر بكم أن ترخبوا عن آبائكم abe fisru waliyala ni awye akabba akawire baw fawma fusri waliya dode fani ibn abbas radiyallahu anhuma karisa min abdullah ibn abbas malaka je kabo fula bema an umar radiyallahu anhu karisa min umar malaka je kabama annahu qala basallahu muhammada sallallahu alaihi wasallam ko cide aye muhammadu ci basallahu muhammada bil haqqi قال باس الله أنه قال باس الله محمد بالحق علي محمد آيات چيني چنياي وانجل معه الكتاب آيات كتاب جيكي كفرك قرآن فكان فيما أنجل عليه آية رجم أتنبي آية ولا آية منون جيكينا چيدن كقرآن كنو فركروا لي آية قرآن آية تندو نا جيكينا چيدن كا فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده چيدن يفركرلو كه ولو وسيبو فنا عمر بن الخطاب نقول فنا يفركرلو كه چيدن كوفي كجنا كلام من فرلكي فركرو ثم قال وكوفي عمر بن الخطاب كو قد كنا نخرو انتم باكلا آية كنو ولا ترخبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أكنبوا أو فوما ويفسر وليدني أويه أو إن كفر أبي أبي فسر وليولا أن ترخبوا أن آبائكم أكبوا فوما قولوا تنبنين كلا آية لا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو أتنبك القرآن كنفنا آية منون توسرا منون تنبك القرآن كنو لو توسرا أتنبك لفنا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كثير لك تنونا كشف قال لا تتروني كما أترى عيسى بن مريم عليه السلام كيدن كو أكنا نمجمو كتمنك حقيقة أكنا نمجمو كنت منك حقيقة كمي ويه مريم دنك تنو كتمنك حقيقة كمي كمي ننصار كوالا دينو فإنما أنا عبد فقول عبده ورسوله ني ألك جون دي أيا فلك جو ألك تشيدي وربما قال وبي أكاتا ناكو كما أترت النصارى ابن مريم أكنا نمجمو كنت منك حكلا كم النصارى ويا مريم دنك مجمو كتمك حكلا تشومي أو عمر بن الخطاب كو كونو تمبي نونم بكلا قرآن آية ودي كونو نونم بتوني قرآن آية ودي كو توشرا دي ميوكا كيرو بي إن شاء الله وقت سيرا كان سرويا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم.